بلوچ یک نسل واقعا آئی آپ برابر ہے بلوچ مثل کہ یک درچ کی یک جگہ کشے آ درچ کے مزن بھی شاہ کا شی تو پدا برکن تو آئی بر ہر جا دگی جگہ پدا برگ بھی تو کشک بھی تو او پدا دیگه هما درج کفت که بلوچ یک نسلی بلوچ اولیه نسلی که دنیا یا اللہ نازل کتا در بلوچستانا وسط بلوچستانا تو بچار وجہ فکر بکن برو نقشہ بچار بلوچستان ما قرآن وسط دنیا تو کا بین الشرق و غرب بین الشمال و جنوب او بلے چیزی رندہ مدتا بلوچ تک بچی کا چلکی کتاب تو کا بلوچستان دیار العرب ہمیں مردمی کا چا بلوچستان عرب آتکگا نشتگا عربان جاگا بیتا آتکگا بلے یہی ہمیں بیتگا کہ ہما مدتا کی دنیا تو کا سخت ظلم و چی بیتا او 32 سال جنگا آیا نپی دستا نتارتا گزارر دے کتا گڑا چیزی بلوچ در کشورهای دیگه شده گات مثلا گشتر به آبندتا آفریقا یک که ای بلوچی روچانی ناما یا کیوشی ایرانی منگو تو ایرانی روچانی نام ایرانی گره هسته بله تو برو ایران کلان بتر تو چاہیے اچھا تو اگر درگیر دوشنبی نام چهارشنبه نام پنجشنبه نام جمعه تو درگیر کنه بیاید بری گره یا شنبه نام تو درگی یک ایرانی نام شنبه ہے عربا انگز orta مامشی سبت مامشی شنبه عرب گوشا سبت مردم هستی نام سبت عرب هستی بله دیگه قومانی وجه بلوچ یک تاریخی بیتا بلوچ شوم پترتگا بلوچانی چوما مشک پیما ووڑ کرانے کتا گوڑا آہونڈے بورتا دور داتگا وجہ بلوچ یک قومی بیتا بلا حل شتان رابطہ نکو کاری رابطہ او رابطہ مزدہ نظام کاری گنوت گیرت کا چامی کاسلوک پرمال دنیا یا حدوک ٹگ و دگا باد پلوک افریقہ یک آبادترین ملکی بھی تا دنیا تو کا مثلا آمادی گرا یہ مردم چا ظلم زوران چا یہ 32 سال جنگا ود ہوتی ہے نا مردم بیزار بھی تا شر مردم گشتر و پدیا کیا ما شاسوار جام کتا 20,000 مردم آیا مسلمان بھی تگا تو افریقہ یا رائی دا تگا تبلیغ بکنا تو مردم مسلمان بکنا نی وجہ نی بلوچ یک نسلی بلوچ دیگه هیچ نسل ورنه تو چوشی بلوچ زبان پارسی بلکه پارسی هم بلوچی زبان دوزتا تمام دول تو چا همه بلوچی زبان ترکی و زبان تو کا بلوچی لفظ است ہمیں عربی عرب زبان تو کا ہمیں چی استد ہمیں انگریزی زبان تو کا فرانسی کا ہم بلوچی لفظ ہستے پس بلوچی ترکی کا پچک بلوچی زبان تاریخی زبان بھی تھا قدیمی زبان بھی تھا او رند بلے ناشرا گار کتا گڈ 32 سال جنگا یا تاریخ بلوچستان گار کت آیا بلوچستان زبان گار کت آیا بلوچستان رسم رواج ہنگار کت آیا بلوچستان شجاعت و مردانگی ہنگار کت ابھی واجکاران دوینا شان دوینا نی ہماری توم پتلارا کاپتی پیدا مبتینا شرطرا او ما یجبای شانی نمانا کشت چیب کتا او اگر نا تمانی چیزی اصلتی شرری بیتا چونکہ میں کہا گوا وزاد گوشی نا اگر بلوچ اگر مردوں کو بلوچا معاشرت مکا ہیچ پائدے نہیں سے جانا رونا رسی یہ مردمہ مزنی نا یہ گاپ کو تگا یہ گاپ پہ پدروگ نا کو تگا یہ گاپ پہ حقیقت کو تگا وہ دنیا تو کا زامجنی مردم وجہ درست بلوچ بھی تگا صلاح الدین ایوب بھی بلوچی کردی عمر مختار بلوچی لیبیا یا یہ ہما بھی تگا ہما مدت اشتگا افریقہ ادھر افریقہ یا لیلا مراد کی تیاری دوزتا گوگلا تو بروچا یہ ہم بلوچی جمیلہ جزائری ہے ناصر بلوچی کو دا آئی بلا نسبت آئی گودا نے بورتا ملا آئی
نمانت بچا یہ بلوچا نسلت تگان عرب دیگه پیما پا یک مکیس کیا وارگا مرتگا مکیس کیا وارتا لارتا مرتگا کما میرے بلوچ دنیا تو کا بلوچا ست تیر لگتا با بلوچا نارگ نکاشتا مشوار یک قصه جرا دے بارام خان بارکزئی شد سردار سیاد خان گورا وزیر بیت آگو مذہب باپور او شہان چوکا گو تریاکیان گپتگی مالیات چک پیرزال جنان بخش کتا پازائی چانگیزیان جا یہ شہر ریاستے آیا تبیل گورا شو گودا وزیر بھی کم کم آو تریاک آیا آئی آکمی کاشت ملکی و آکمی گپتی پدا بازمان و دلگان زمانگا تسلیم نبیتا سو تاریخ بچار ہے آیا گک ماں ترا تسلیم نہ کریں تو میں ملکہ نباز بھی ایشیا لشکر کو تو شو تو جنگی کو بازی مرد میں بارہمانی کشک بھی تو بازی مرد میں گپ تاثیر بھی بند بھی بارہمان زخمی بھی تو پیری درویش گورا گو پیری درویش زورت آرتی سرباز کلات حمدانو دوائی کو نارتی گشتی واجہ تو مزنی مرد میں پیری درویشا گوا کہ گشتی لالا یہ تیر یہ ٹاپا زامکان ٹاپا گوارمانا گا گوارتا بتی تو ناچ کورتا گا گشتی شہر پارو نیستی گرات کو میں گئے خدا دا وہ رید خدا دا تی گرا کہ خیر محمد بنیالا خود خیران یہ خدا دا بھی تو برو منی باندھی گا بھی آ رہی ہے شو تب وہ دا مرکو راندہ باندھی گیا تا کس صدراجی نے قدرتاً پیری درویشا کو مبارکیاں جنگ کو پیری درویش زدہ بھی میرانا باڈا کو چودہ آرت سرباز کلاتا بارہوانی گرا بارتی بارہوانا ہری کوشت ہر پوست کاشتے تو پوست کو تو سیاہی کالگری کول کو تو اگا پیری درویشی اہم سیاہی کالگرہ کشو سربانی نیشت باشتی واجہ ہوتی وقتا حرام مکہ ہوتی کالگرہ تاوان مکہ ماں پیری درویش بلوچی و آکنک پا بنائے بے باشتی اہل آلہ بلوچ دل کو تو چوشے نواجہ مان بلوچ ہما مارتوں بھی تگن بلوچان زامٹا پر بیتا آیا آن کاشتا ایرانیاں بلوچ نسلہ چاہیے ایرانیاں گرے کو شما بلوچ زبان ایرانیاں بلوچی زبان سیکھتا تو اب یہ پوچھا مثلا شامبے یک شامبے دو شامبے سہ شامبے چار شامبے پانچ شامبے دنیا تو کا افریقہ یا آبادتری ملک کی بیتا بڑا شتگاں یا مہاجرت کتا شتگاں تو پدا ہمشان تغرندہ کے امام حسن حسین کشانت کشک بات پدا یابشن زہر گرت نو قبیلہ پدا کایانت مکرانا پائے تخت کرمان بھی کایانت او اگر نہ وجہ